Kurdek bu vezira parastine velatke Erupi. Li Hollanda'ya Dilan Yeşilgöz dibe Alikara Serok vezir u vezira parastine. Pişti hil bijartinin parlamentoya in Hollanda'ya partiyen serkefti jibo avakirina hükümetanu lihev kir. Siyasetmedara Kurd Dilan Yeşilgöz di kabineya nude dibe Alikara Serok vezir u vezira parastine. Dilan Yeşilgöz'a ku Seroka partiya gel jibo azadi u demokrasiyeye. Yek jinen siyasetmedar en heri bibandor en Hollanda'ya. Vebere di kabineya Mark Rutte de posta vezira dadu evlehiye vergirti bu. Her viha veki vezira devleteya karubaren abori u jingeheji karkiriye. Ji aliye malbative, Dilan kecha Dr. Yücel Yeşilgöz'e kule koler u divare kriminolojiye de mamosteyeki naskiriye zaningeheye u selke parezgeha dersimeya Bakure Kurdistaneye. Bave Dilane salen direj li diasporaya Kurdan ali Hollandaye jibo dana sina doza Kurdistane çalak buye. Daika Dilane Tirke u evjili Hollanda'ya veki yeke ji parezvanen diyaren mafe Kurdan tenaskirin. Dilane her tim bi serbilindi behsa Kurdbuna xwe Her çikasi berezedetir veki siyaset medareke niştimani ya Hollanda'yı der diket peşçi van demen dawi li ser mijaren bi Kurdan u Kurdistanere pevendidar helvesten ve yenzelal hebun. Didema erişen li ser Rojavay Kurdistane de Dilane, dilgiraniaks ve anibu zimenu gotibu. Divetundia li diji kurder u pekateyin din en Suriye'ye varra westandin. Ev kurden kehreman en kudi şere li diji terore de kurbanidan, niharu birui destireji u hekarete dibin. Dilana aniha vezira parastina Hollande, bereji serdana herema Kurdistane kiribu u bi serkwezire hereme Mesrur Barzani re didar hebu. Arteşa Hollanda'ya di çarçoveya hevpeymaniya navnetevi ya li diji Daişe deye, u hevahengiyeke ve ya berdevam bi herema Kurdistane re heye, u nihaci bi Amerika, Britanya re çalakiyen van bi peşmergeyan rehene. Nihate çaverekirin ku pevendiyen Amsterdam u hevlere bi taybeti divare parastin u evlehiye de derbasi konaşekenu bibin. Şelke Kurd bi serkeftina her Kurd ke ji mina eş u jana har Kurd kereye. Kurd neteweke mezine u hemuciyan heye.